Короче, ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Нарика Кизет. Так, бүгінгі видеода біз достар қандай видео екенін біліп тұрған шығарсыздар достар. Бүгін қандай видео екенін түсініп тұрған шығарсыздар. Осы видеоның несіне қарап, атына қарап. Дұрыс па достар? Қазір сағат көрсетейін сендерге. Короче, міне сағат. Достар, мен З Бақытжанның арнасынан көрген болатынмын бұл нәрсені. Планшет зарядкасын әдейі 81 қылып қоятын болатынмын. Короче, томға кірдік міне. Астен қайталап басаймыз қазір. 4-ке дейін давам етеді эксперимент. Короче, эксперимент басланды достар. Міне Том. Том, қалай жағдайлар? Достар, Том қалай жағдайлар деп айттым ғой. Осы кезде Том өтті, ізін айтпай алды. Бұл көтті ал. Міне. Том қалай жағдайлар? Том қалай жағдайлар? Ебать, достар, арнаға тіркелді оңыттан. Достар, сағат қазір 3-тен 13 минут өтті. Но еле есеті өзгерген жоқ. Том, сен шынсың ба? Том, сен сендерге өзім көрсетпесем болмайды. Короче, Том, сен шынсың ба? Ол жер тұрайық. Короче, достар, анау, ане. Мен қайдалағамды бір түрлі қылып қайдалады андай. Арасынан бір тұсық заттардан тастап кетіп атып тұр мына Том не? Блин. Том. Сен шынсың ба? Том. Қандай сұрақ қойсақ болады достар, қандай сұрақ қойсақ болады? Том, сен адам өлтіргенсің ба? Достар қайталамай қалды, естіңіздер ма? Том, сен адам өлтіргенсің ба? Денеде деген полный мурашки, достар, қараңыздар. Так, Том. Том, сен адам өлтіргенсің ба? Том, Анжела сен қызың ба? Том, Анжела сен қызың ба? Том, Анжела негізі менің қызым ғой, сенің қызың емес.
Tom. İşte 16 millet dostlar. 16 millet dostlar. Şu eksperiment yarım saat devam ettiği mümkün. Özüm kesip koyam kerek yerlerini. Mana 4 kere men aytip oturaman men. Tom, sen adam öldürgensin ba? Ha, 4 kere men aytip oturaman men. Tom, sen adam öldürgensin ba? Tom, sen jinsın ba? Tom, sen Dostlar, men qaytalaganımda qaytalamay qabatıp gördün mü? Gördüңүздөр ма деген. Men андай bir türlü sorular koyganda bunu нормальный ответ бермей атыптыр ya. Tom. Tom, sen şınsın ba? Tom, sen şınsın ba? Tom, sen adam öldürgensin ba? Tom, sen adam öldürgensin ba? Tom, dostların var mı? Tom, dostların var mı? Tom, senin dostların adam öldürdü mü? Tom, senin dostların adam öldürdü mü? Angela yoki Ben degan adam öldürdü mü? Angela yoki Ben degan adam öldürdü mü? Tom, sen meni tanıysın ba? Tom, sen meni tanıysın ba? Fakat rezultat yok. Tom, sen adam öldürdün mü? Tom, sen adam öldürdün mü? Dostlar, обязательно videoga like basıp ardına жазылды unutma. Sebebi men tungi saat 3'te aytып turуу деген eksperiment жасоо көп адамдын колунан келмейт. Bilmeyim, Bakıcan videosunda istеген dostlar. Nege bizim ardına istemey atıptı ol. Saat hazır 3'ten 20 minut öttü. 3'ten 20 minut öttü. 20 minuttan beri qaytalap atpız. Durus ele 40 minut Yalamız, qaytalaymiz. Özgürüz bulmasa bana narsa o'tirib. Biroq o'zgarish bo'lmagay deb o'tmam o'zim. Agar men qaytalagandan ответ berетін болса, басқаша ответ berетін болса, Құдайға айтайын, планшет былай шығып кетіп, видеоға жазылдырыпты ғой. Планшеттен шығып кетіп, экран өшіріп тастаймын, болды. Ар жақта достар жазылып тұратынын білесіздер ма? Ар жақта разработчиктарға біздің дауысымыз жазылып тұрады. Может, басқаша ответ беріп жібереді, сол кезде бизнес болады. Короче, devam etemiz. Tom, қалай жағдайлар? Tom, қалай жағдайлар? Tom, sen adam öldürgensin ba? 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 Tom degan so'zni aytmadi, eshitdingizlar mi? Ko'rdingizlar mi? Tom, sen adam öldürgensin ba? 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 Нифига себе. Ебать. Tom, sen adam öldürgensin ba? Tom, sen adam öldürgensin ba? Короче, dostlar. Selam. Dostlar. Tom, sen jındısın ba? Tom, sen jındısın ba? Tom, sen apasınsın ba? Tom, sen apasınsın ba? Tom, Angela manyak ba? Tom, Angela manyak ba? Dostlar, Sarısı. Angela и Ben degan
Говорящий Анжела и Бен дегеннің ham өзінің қараңғы бір жақтары бар. Анжеланың көзінде маньяк тұратын болатын. Маньяк ақиқи Анжела. Бен болса олам сондай томдай, андай сұрақтарға жауап бере отырады. Денем деген полный мурашки болды. Міне көрініп тұр ма, достар? Дене полный мурашки. Ана екеуім адам өлтірген, достар. Міне көрініп тұр ма мурашкилер? Міне ана екеуім адам өлтірген, достар. Полный мурашки. Міне қол. Ебать. Қайталап көрмеңіздер. Мына нәрсе егер жын болса үйінгісі келуі мүмкін. Соның үшін әзір мен болғаннан кейін өзім не істейтінімді білем. Соның үшін сіздер қайталап көрмеңіздер, достар. Пожалуйста. Мен өзім мынаны эксперимент қылып істеп көріп үшін түнгі сағат 3-ке будильник қойған болатынмын. 3-тен 23 өтті. Эксперимент таусылуға ярым сағат бар. Может енді істейтін шығар азы. 3:30 болайын деп тұр. Том! Том, сен адам өлтіргенсің ба? Достар, қандай сұрақ бар? Мен қандай ойыма келмей тұр сұрау қою. Қандай сұрақ қойсам болады деп ойлап отырмын. Том, сен нешеге шықтың? 4-ке шықты ғой, өніне тұтты ғой, анамында 4-ке қараңыздар. Короче, дос. Давам ете береміз. Мынандай сұрақ қояқ. Том, сен өміріңде 2-ден көп адам өлтіргенсің ба? 3 адам өлтіргенсің ба? 10 адам өлтіргенсің ба? 20 адам өлтіргенсің ба? Неше адам өлтірген білмеймін. Так. Том, сен мені танисың ба? Том, Анжела маньяк па? Тур бақытжандағыдай. Том, Анжела маньяк па? Том, Анжела маньяк па? Том, Бен жын ба? Том, Бен жын ба? Том, Бен жын ба? Достар, көрдіңіздер ме? Қайталамай қалды. Достар. Том, Бен жын ба? Достар. Том, Бен жын ба? 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 Том, Анжела маньяк ба? Том, Анжела маньяк ба? Так, қазір қосып қайттырамыз бұған. La bere bara bara bere. La
la la la la la. Biri biri biri. Bara bara biri 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 biri. Tom, sen cındısın ba? Tom sen cındısın ba? Tom, sen adam öldürgensin ba? Öldürgensin ba? Dostlar, adam degan gapni aytpay qoldi, eshitdingizlarmi? Ar жақта разработчик deb yozib o'tiribdi o'yimcha ne? Ana nazar birden o'zgartirib beradi davosin. Yebay. Mana qarangizlar. Oy. Murashki. Qo'l deniri. Tak, qarangizlar soat 28 bo'ldi. Eksperiment davom etyapti. Tom, sen adam o'ldirgansan-ba? Sen adam öldürgensin ba? Tom, sen adam o'ldirgansan-ba? Tom sen adam öldürgensin ba? Paslanda, короче. Na nechega degan ko'ray? Ko'rish nani? 30 ga deyman ba? Tom, sen adam o'ldirgansan-ba? Tom sen adam öldürgensin ba? Tom, sen adam o'ldirgansan-ba? Adam öldürgensin ba? Tom, sen adam o'ldirgansan-ba? Tom, sen adam o'ldirgansan-ba? Öldürgensin ba? Adam o'ldirgansan-ba? Tom sen adam öldürgensin ba? Tom, sen do'stlaring Ben men Anjelama? Tom sen dostlarım Ben men Angela ma? Tom, sen duxsun-ba? Tom sen duksun ba? Jinsın-ba? Jinsın ba? Hayvonsan-ba? degan savol. Hayvansan ba? Qo'lim bu yoqda ko'rdingizlar-ku do'stlar. Televizor o'zidan o'zi astayin quvib o'tibdi. Soat ani ровно 3:30 bo'ldi. Xitoydan keyin eksperimentimiz tavsiyaladi. Mana do'stlar, qo'lim mana yoqda turgan ko'rib turasizlar, mana. Tom, sen adam o'ldirgansan-ba? Sen adam öldürgensin ba? Ko'rdingizlarmi do'stlar? Tom deganda aytmayatır ana. Tom deganda aytmayatır ana do'stlar. Şu videoda keminde 5 like jinoalsa Angela o'ynab ko'rayotgan bo'lamiz do'stlar. Nimasa bayanda. Tom, sen adam o'ldirgansan-ba? Tom sen adam öldürgensin ba? Maydonga chiqmasin. Tom. Tom, sen jinsın-ba? Tom sen jinsın ba? Tom, sen apasınız-ba? Tom sen apasınız ba? Apasınızsın-ba? Apasınızsın ba? Yumsaya o'tib borgansan ya. Yok şey vakit bağın sen ya. Ko'ziga qarangizlar do'stlar, ko'zlarini. Kuzeye karanızlar dostlarım gözlerini.
Tom sen adam öldürgensin mi? Gözüme karab cevabыңды ayt. Tom sen adam öldürgensin mi? Gözüme karab cevabыңды ayt. Tom sen Amerika'dansın mı? Tom sen Amerika'dansın mı? Tom Angela sen kızın mı? Tom Angela sen kızın mı? Tom sen bizim uyga kele alasın mı? Sen bizim uyga kele alasın mı? Tom sen bizim uyga kele alasın mı? Sen bizim uyga kele alasın mı? Tom sen bizim uyga kele alasın mı? Tom sen bizim uyga kele alasın mı? Dostlar. Ana 2 ret ayt, 3 ret aytdım. Üçüncüsüne Tom degan gapты aytdı. Баста Tom degan gapты aytпады, bilmayman. Mana реальный опасностьта опасный mana. Az 3'ten 33 minutda dostlar. Xitoydan eksperiment to'sladi dostlar. No, eksperiment to'slay deb turganda ne qilib turgan? Qattiq опасный bilmayman mana. Tom sen adam öldürgensin mi? Tom sen adam öldürgensin mi? Tom sen bizimle kele alasın mı? Tom sen bizim uyga kele alasın mı? Tom sen şınsın mı? Tom sen şınsın mı? Tom sen şınsın mı? Короче, bizar buldum. Нормальный. Tom bir satıldı qaytalanmayotgan. So'ng tushunib oldim, do'stlar. Arna обязательно tirgirdi unutmang. Like bosing, kommentariy yozing. Sizlar bilan birga bo'lgan Nuriga o'zat. Kelasi videoda кездескенче sog', salomat bo'ling.